Manang Biyana! Hello manan kada kayo. Amin gagayam, welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Katita, may sagot kada kayo ti part 17 compilation. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Hello papagayam, naimbag ka naragsak manen nga oras tayo amin nga wanlabas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di pa kasaritan ngayon tayo drama itak at manipod ka ni pagayam tayo ang Django san napudpod no anagan. Kastoy man ti kunana, dir manang biyanang, at dabak nang abakat akalugaran me. Kat pasaray iso ti asit ganda giti kakalugarak, nukas jay amagipit da. Naawisakmat nga rod nga imutang kankwana, kat day tati pagtarayan day to ipadramak kan ka. Rogyak nga rod ti agsalaysay. Malas na talaga. Diyan ko man anapanan. Apay ngagpupudot ka si Mang Pedjanggaw. Sinaurdang nga ro di pistahan tatang. Nangabakak ididamaw. Agawi dak kuman. Pinili dak pala anagtaya. Anyay! Napak amin na kwartat. Nagkunang amay na mapan ka ijay. Kahit amom amay busti kwartam, no ijay ti papapanam. Sayang nga talaga di kwarta niyo. Ay, masapo lang masubot ko dahil di nahabak kanya. Anyat maramidam kay kaawa nga rudag. Ay, tatang. Ikanda man iti kwarta niyo. Pangalako magay lukaw. Agdawat ka, pagsugal mo lang. Nudli kakit, ay naapo ay makistungan kan saan. Kano naglako kayo mo't itiburyas, iti kalman? Adda pango sarak iti dayja kwarta, iso adi mo man pakibibiyangan Django. Nanayin siya, di mo'y tagpapautang kayo iti kwarta? Ha? Ay, saan, Django Barok? Ang dinamag to, pwede iti lugar tayo nagpapautang kayo. Pinautangam kanumo da jiri kan jubiling. Ay na, nagpagpakaasi da nga umutang da. Tausaran da kanu nga agabroad, Django Barok. Uray kanumo da anita kan marilaw. Pati ni pulot, pinautangan niyaw. Agpaiso aya? Wala ta nagpagpakaasi da mat. Pagpuunan da kanu iti negosyo. Masyanak mat kadakwada, iso pinautangak idan Ay, siya mamangaro ti pautangan nyo, nana. Ay na, si kapay mat nga da trabaho na ti umutang, Django. Ay, kwang, kasapula lang amin ti kwarta, nana. Pangnayon ko lako, may ti bangunag ang negosyo. Ha? Agnegosyo ako, nana. Pumanawak to, ni ti trabaho, ta nagpasi ti sweldo, iti tayo niya kumpanya. Kwa Barok? Bayada mo ladagaws. Promise, nana. Apay, mano ay ako matiutangam? 50,000 ko man. Anya, ay, nagdakilan. Dakil mo tati, pautang mo kada anita. Ala na, nana. Bayada mo lang. Ay, ulag pa rin to mga kitisang wana niyaw. Kabno ka siyang dalang. Ala na, nanayin siyang. Please. Ay, mabitlaan nga ro, Django. Ay, problema ti pagbayad ko kaninanain siyang Marilo. Uri siyak nga ro, Danita. Inton bigat ti imbaga ka pa nagbayad ko. Nga mawampaylat na diskitara ka kwarta. Imbagkan ka Tainton bigat pa lang ti panagbayad mo. Nga masyak ngay, idikalman. Apay no inta kasarita ni nanain siyang Anita. Makipagpakaasi ta. Nga ikan na tapay iti pawayway tang aldaw tapno makabayad ta. Ay una, nasingpat mo't ni nanain siyang. Saan anarigat akasarsarita day jay? Adto iti 2 kilo at tarong nanain siyang. Itad ko kada kayo. Ay, adto'y matidwar put apit chay, nana. Itad ko kada kayo. Kahar-harvest day ta. Ay na, lako yun samot da kita. Bayada ka, no ko Saan na, nana? Nakaumay kami ta. Umay kami kumamakipagpakaasi kada kayo, nana.
Awan pa'y ngamin pagbayad mi kadag iti utang mi kada kayo. Numabalin, ikan na kami kumapay iti pawayway mi, ngagdiskitar iti pagbayad mi, nana. Ay na, no talaga gawan akit, anyagay nga rod. Talaga akasta, maawatak dayta. Ha? Saan kayo nga agunget, nana? Saan? Apay ko mga agungetak. Maawatak ti sitwasyon yo, tanagdalanak matdagita, idi babasit pa'y dagiti anak ko. Masursur ko mat idi amin nakakabagyak nga utangan tanagriga mo nga ron ti panagbiag mi idi Ay na, agyaman kami nga ron, nana. Wen, awan na nyaman na, maawatak dayta. Ang ita napintasan ti biyagyaw. At da amin iji abroad dagiti 5 anak yaw. Pau-pau itanda kayo langan iti kwartayaw. Wen dayta mat ti pagyamyamanak, tasaan imot dagiti anak ko. Amudak atalyawen nga inada. No kasta, di kay pa'y nagbayad iti utang yung marilaw. Saan pa'y Django? Iso anak kisarita kami nakasingsingput si ka. Maawatan na kami. Ayan. Kano nga itimbagayo apa nagbayad yaw? Awan pizza kinal daw ngayong bagame. Basta ko namin agbayad kami tulatan no makadiskitar kami iti kwarta. Ay, ayan. Ay inak to mamang makisarita. Tanay, awan pa'y malapagbayag ka. Wala ka magaya makasarsarita ni Nana Insyang. Nagsimpo magayang. Django, sigabat gayam, sumarag ka Barok. Ha? Ay, agyaman na ka. Ay, Nana. Umayak ko mamakisarita. Diyak pa'y lang makabayad iti utang ka. Tanay, nausar ni Matay nam na makapagbayad ko kuma. Ay, intaray ko ngamin ni amang ko di hospital iti rabay. Apay, naganano ni tatang mo? Kwa, di makil ka no dalam na. Anya? Hala, biglaan sa dayta sakit ni tatang mo Huwag nga raw. Ay, awanain. Dandanin sa amot ti apit ni tatang ko, Nana. Kano da ka no taning tibiyag na. Anya? Iswa makipagpakaasyak ko ma. Di da ko mapwersaan. Ngagbayad iti utang ko kang ka. Tatalaga nga, wampay kwarta. Bala, saan ka pwersaan Barok? Tamawatak dayta. Agbayad kanto no adda. Anyat mabalin ko ngay no awan. Agiinawat tayo Ay, agyaman na ka, Nana. Ay, nanagsingpag kay mo ataon. Ibagam nga rod ka ni tatang mo tagpaimbag Barok. San sa mga aging bagay? Nakaro nga minan ti sakina. Ang kaya napay mo nga mintagbyag. Iso nga igagatangak iti agas na. Katuan no anya ti imbagada tumarin na. Ipatumar mo, Django. Ay, ti problema nga ro ka. Awang maigatang iti agas ay. Iso ano mabaling ka, nayunak kumati utang ko kada kayaw. Agparinto mga kmanan iti sangwanam, Nana. Ay, tumakder ka, Django, tumakder ka. Pautangan da nga ro na. Wen, malalala, tumakder kan. Mano ayat ti utangan manan, Django. Ay, agyaman na. Ay, kwa, 50,000 pesos kumamanay. Tanangin na nga minti agas ni tatang kaw. Bayada mo lang no maalak tayo naglakwak iti daga. Idi ba nga barangay? Hadaya inla kum adaga, Django. Adana na. Kagkagudwa pa'y mula na bayadan na. Singirik taon tayo so ti pagbayag ko kang ka. Sige nga, Rod. Ngam kas iti sigod, Barok. Adamanan ipapirmak kan kawan. Ay, why, Nana? No problem. Rumwarak man. Nay, papanamayaman ng tatang. Pumanag na kayo nga. Ada mapangkugatangan ni J. Ilay. Ay, niyang gatangan niyo. Tasya mapan kumatangay. Ay, apay magagat ka. Wine, di kay arwar-arwar. Di kay pumanag na. Tamang ano niya, pati mapasamak kada kayo ikirwar. Na, ay, apay akas tati bagbagamay. Saan kamit asigod akas ta, Django? Basta dito kay lakad di balay. Ngayon,
pupukay iti siligyaw no isaw. Anya? Sige tagrubwata ka. Hindi da kunikan iti paggatang ka. Tadda kwarta. No kasta, nakabayad kan iti utang mo, Anita? Wen, Marilo, si Kangay. Kagudwapay lat na itid ko, takurang mo din na diskitarak. Sana balit na singpat mo ni nanain siya. Wen nga rod Ay, naimbaglakit din taman nakaawat day siya kalugaran tayo. Nakita mo di ka barbaro alugan na. Wen, ay, sinukatan nan tay daan alugan na. Ginatang kano dagiti anak na dayjay. Regalo da kano kankwana idi nagkasangay. Wen ka no nga rod. Kasta mo lang, tinasagap ko adamag. Kita man lang agpaiso ti biyagan niya. Marigrigat kano laeng idi ni nanain siyang. Ngam inkarigatan na kano a pinagadal amin nga anak na. Kat nagabrod da amin. Kat ita, mayatan ti biyag na. Wen, Anita, nasingpo nga min ni nanain siyang. Iso ana si dagtigrasya kan kuana. Nanain siya. At na maisadjis ka. Ha? Adya day ta, Django. Tangay ka na yung kangagpautang. Apay no pa porsintom ti papautang mo ngay. Ha? Tapno damagunggo na ngagpapautang na na. Paporsintom iti ore 15%. Puno 20% pa kidi ano isaw. Ay, saan, Django? Diyak kayat ti kasta. Nasaysaya at ladya kun agpautag no pa porsyento agpailaeng. Ay, wine. Ay, nana. Into next week ti panagbayad ko iti utang ko, Taiso ti panagbayad, ginagatang iti dagak, Ay, nasaya at launay, Barok. Iso na lang, ta. Kwa? In-hospital ko man ni tatang ko idirabe, ay. Nakunpain man. Anya? Kumustan nga ni tatang mo, Barok? Nakapsutan na. Ay, ipa'y makabago na. Nakadaya perlatan. Agam mga upayan. Dandanin sa tiapit ni tatang ka. Anya? Jakpay kaya't namatay tiyamak na. Iswa pagasak. Gamay na. Ay, mabus-buson medyo ospital. Anya? Nagparinto mga amanan iti sangwanan nyo, nana. Ay, sus. Tumakdar ka man, Django. Diyak kaya tikas tangar, aramidam. Ay, nayunak ko matiutang ka. Tay, gulpik abayadan into next week. Mano-mano na yati utangam, Django. Ay, uri 50 mil lang, nana. Tanangin na mga rodreagas ni tatang ko. Tumakdar ka nga runditan. Ha? Pautangan naman ay. Wen, mala, tumakdar ka. Hops! Agyaman na ka. Ay na, maarakop. Kagyaman. Ay, di nakarakupan na, Django. Ay, sorry Diyan nga may mas balan. Tiragsak ka. Ay, bali 150 ki amin ti utang ko kan kanya, nana. Ay, uri kami ti porsintonan. Awang problema. Ay, saan? Diyak kayat, Django. Indak man iti store, Django. Di kay rumrumar. Urar kay larwar manain. Apay ay alap dan nakarumwar, Django. Basta di kay rumrumar ta nagpudot ti panawang ko na. Ang mga numahit stroke kayo. Anya gatangan nyo Tas akong timapan manggatang. Ay, nakla ko mag-standby bit iti store. Nalamlami si Jay. Naparir ti angin. Ina man mangan iti ice cream. Siya akong timapang gumatang iti ice cream yaw. Manok gatangag 5. Ay, may salayong Marilo, diyak matan makikita ni Django. Makikita yu pa'y? Sagpaminsan laangan, nana. Apay ka day? Awan. Adda nga minsaritaan, be. Kunana nga umay ijambalay. Di matagparparangan. Saan ka di pa nakabayad iti utang na, nana? Saan pa'y nga rod balasang ko? Ay, itinasaya at ingkay ladanunan ng ijibalay da, nana. Sige man nga rod balasang ko.
Apay, di kan sumsumrek iti trabahom janggaw. Nabayagan nagikata ko na. Kanayon na to, mga ang tantibos may. Makauma? Apay nga minaya. Ang mga damo basol mo. Mala daw alabas si, kaya gunga kidi. Nagikata ko na. Tanya, kahit itilatan piyesta, ti ayaw yang bawa anak kao. Nagsapul ka iti sa balya pagtrabaho ma. Bunto ka di? Kada nagsandig alugan iti bataw. Ha? Hala, tayo mailogan ni nanay siyang. Tao po! Umayak man! Tatang! Yung kayag lambang idislid niyaw, darasin niyaw. Katiramidan niyaw, agidda kayaw. Apay apagiday na. Kung basta yung kaagidda. Mina, mabilang ta kuso-kusuan ti bukyaw. Apay akuson ti bokaw. Nukas lang masakit kayo, ha? Imbaga nga mina nakadalit kayaw. Anya? Mabilang, ha? Tay na mga laitioging, tay kaktioging, taglawlaw ti matayaw. Nukas lang. Ay, tala ka! Sikat ti agpamarang ang masakit no kayat mau. Ha? Tila yung pagbagam kayam kinin siyang. Ay! Dumanon kain siyang! Ha? Jaklahin pagarop, makabalan nakapagulbudan ti anak mo kapsat. Nagtalagakan ko na, nga ulbod gayam di anak mo. Pasensya kan kanidyang bukabsat. Ay, mangibabay na dya tao. Inuto-uto na kagayam. Huwan nga rod. Imbaga na naidalit kan. Tadakan na nang sinasakit mo. Saan gaya mapudno? Kaya't ko kumama kasarita ni Django kabsat. Ay, narimbuaren kabsat. Nagnangarot ijilikod. Ay, mabayin laki di dayjay. Kinawang mo pagbayad na iti utang na. Isong aglimlimengin Ang bayam, tano agawit ka taktaw. Pwersa nga agdiskitar iti pagbayad na ka. Kuna na nga dain la ko na dagana. Pudno ay kabsat. Ay na, apaw. Sana pudno day takabsat. Anya, ay sus. Awan nga ruda na. Kasanupay ngay jay utang na kanyak. Ingkakasarita itinasayat ni kabsat insyang. Ay nagalas di aramin mo janggaw. Pinagbalinak pa'y gaya man ang masakit tapno makautang ka. Nagawa na pain mo. Pasensya kayo na, tatang. Apay, nagipipanam iti inututang mo. Impabak ko iti piyestahan. Day tanti bagbagak janggaw. Awan lang nga ron trabaho mo. Utang ka pa'y lang nga utang. Kasano nga raw ang makabayad ka ita? Ala, di kay ka di madanakan. Tadapay mo last option ka. Tapno malusutak da ito yung problema. Opsyon nga? Apay, anya da ito opsyon nga bagbagam janggaw. Nasaya at taimay ka, Django. Manunarabi ajak makaturturog. Jak may turugan ti panang lukom kanyak. Sorry nanay siyang. Mababain ako unay kang kan. Ang sana ti may papan iti utang ko ti makagapaw. No apay ngay mayak. Insyang. Ha? May papanday to iti marikrik na kang ka. Ha? Marikrik nam nga? Ay, kwa. Nadibila betin tiri na kang ka insyang. Agayata makangkan. Anya? Ay pag-aasim, Django. Sana siyak ti paglulukwam. Agbayad kakit din iti utang mo. Ay, love you talaga insyang. Saan kamot at paglulukwang kahit? Isun sa adya nakaas-asawa tasi kan sa ti makaginasat ka. Di nakulawan, Django. Ah. Ti kunam, jak makasiro kiti kastangar aramidam. Maipit ka nga minan. Iso akastan ti ibagbagam. Gaputawan pagbayad mo iti utang mo. Arman nakon. Tapno malibre ti utang mo kanya. Ala, samot ain siyang. Ay, day nakpagbalbalinan nga awan ammo na, Django. Ammo kon ti planom. Iso asaan asyak ti lokwam. Anya? Agbayad kakit den. Di mo urayan nga agdaromak, Django. Agdiskitar ka iti pagbayad mo, tapno di ka idarom.
Inaram ko ni nanain siyang tanuaklunanak malusutak ti utang ko. Ngam saan anag ko ritikas jay awagas ko. Kasta unaya pungtot na kanyak kat pinangtaanak nga idarumnak nujak makabayad ken kuana. Ing karigatak nga rod tinagdiskitari ti kwarta kat binayadak ti kagudwa. Kat timat kagudwa ing karok babaan ti panagtrabaho ken kuana kas hardinero na agingga ang nakabayadak. Alakastan, to'y pagayam mo, Django. Amom pagayam, Django, saan ngamin ang nasaya at timanggundaway itipada at tao. Saan nagaputan na singpot ay tao kan kakat gundawayam matan nga utangan. Agbayad ka tapno makaulit kan tumanan nga umutang kan kuana. Katipay dakas, mapan mo lagayam itay-taya at ututangam maakwarta. Asino matisan amasuron iti kasta nga style mo nga ay. Umutang ka tapno da pagsugal mo, sana may parbeng ti kasta. Agtrabaho ka kitday tapno da pangalaam iti kwartam. Kat ijam ti agbisyo tapno makaurnong ka. Kat mapapintas mo ti biyag mo. Ala papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Django. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami. God bless kada kayo amin. Manang Biyanan! Makablawan, titunggal may sa itinaragsak nga oras ngayon kay panagbuybuyak kan panagdangdangag ita agundaway. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritan ngayon tayo drama itak at manipod ka ni pagayam adyo dito sa napudpuno anagat. Kastoy man ti kunan ni pagayam dito. Dear Manang Biyanang, nagtrabaho aki ja abroad iti adu atawan, kat kabayatan ti kadak iti abroad ngimmato ti purwak. Ngam rogyak tag salaysay, sakbay ti panagabroad ko. Adakwar tayo dita, nanang. Ay, awan. Apay aya, Judito anak ko. Kasano nga taday tuyang. Naibos mo ti inutang ko akwarta. Ay, sapay awan kwarta ka anak ko. Ay, adot ti utang ka. Iswa, masapo lang makabrudak. Tapno makabayad mo tayo. Ay, uri ko mano adadaga, mapalin nga isalda. Ngam awam mo't. Amom mo't, makital-talon tayo la, anak ko. Ngarap. No, apay mangamin ang awam mo sa nikwata yaw. Dagiti daddo maapadayo ababakay, naglalawa mo dagiti dagdagada. Ay, suda, tabak nang da. Gamda kami, talaga nakurapay kami. Oh, grabe mo ta kinakurapay day tananang. Nauma ako niti kinarigat ti biyag. Iso masapo lang makabrudak. Tapno bumak nang taymag. Alan na prime. Bayadak tumo ilang no makabrudak. Ay na, pagpatariman mi ko maitibalay mi ti urnong mi akwarta, Judito. Sana bali at adakal mo ti sweldo nila kay mo jabraw. Makaurnong kayong tumanan. Ha? Kun bayadak adagaw, prime. Si kanto ti una akabayaran, apa man na makaabrudak. Promise. Ay, kwa, kasaritak pa'y nila kay ko Ay, so sana na. Ang mga no di na kayat. Ibagam tulatan na nakabangkaw. Anya? Ala na, prime. Ay, kakasyan na ka di Sigalati ang mukha maasit gakay. Ala, prime. Sige na. Oo na yun. Pren kanya. Katsan mo't asigo na kas na tiyawag mo kanya. Ay, kino agprinta mo't talaga? Si kamay. May kawak lang amin, Judito. Ay talang awagan nak itipren. Tila mamadlaw mo prime. Alaki din Pautangan na kaun. Uray, porsyento amon ano isaw. Ay saan? Diyak kaya tikas na. Sige nga ron. Mabit lang, taited ko ti ututangam. Ngam ne, sikreto tala nga. Di mo ibagbagay ti sabali. Tamangan no maamuan ti asawa kat ungtan na. Well, promise. Sekreto lang.
Hello, Nanang. Hello, anak ko. Kumusta ka ngay dito abroad? Ay, kastuya, ha? Mabambano ka na yung dataw. Nagrigat ti trabaho ditaw, eh. Kasla, kaya ko nga rodon ti agawid, Nanang. Anya, di pa ilanalpas di kontrata magawid kan? Ay, kung nga raod. Agbabawi ka nag-abroad. Nagriga mo gayam ti biyag dito abroad. Ho, law-law ang kaon. Kitaganos ka Nanos lakit di dagiti amaw. Wain, naanos damait. Gem narigat ti trabaho dito, eh. Ho, makawawi na kaon. Ay, unggayam. No, adagdamag kada kayo. No, anya ti trabaho ko dito abroad. Ibagayo asimanak dito, ya. Ha? Anya siman ngay bagbagab. Kano janitor ka dita? Ay na, basta kasta ti bagayaw. Kababay no, ibagbagayaw at janitura dito, eh. Siman kunayaw. Wano manager ti restaurant. Wano hotel kasjay. Anya? Sige, trabaho ak man, Nanang. Inlibas ko lati mawag dito kasilyas. Agdalo sa amanin, ah. Ay, rumwad na iti bukal-bukal ti matak no kastoy lang. Sige, babayan, Nanang. Jay ko na ka. Siman, wano manager ti bagayo at trabaho ko dito abroad. Nawatan yaw. Di kay pau-pauitan iti kwartayo no diyo tong palan ti bilin kaw. Sige, bye. Anya ka dito ababain ta umanawag. Hello! Apay manin na ya? Ay, Judito, agyaman ang tasinong batang tiawag ko. Apay ayata umanawag ka? Ni, apay ama kaungat ka ngay. Disturbo ka nga main. Kini, busy ak iti trabaho. Ado dagiti papeles sa nas ka na pirma kas manager. Ha? Manager ka dito abroad, Judito? Wine, manager iti dakila kumpanya. Ha? Kulak no janitor ti na-applyam ididita? Kaya wine, gam na promote ka dagaws. Anya? Naimbag man? High school graduate ka matla patak. Nalalay nga ngamingam itisi ka. Iso nga automatic ah. Ha? Angam, aba ita imawag ka. Ay kwa. Damagak la ko man, wadan may bayad mo, itinutang mo kanya. Ay, unay kamutin. Di mo lang maiturturugan mo aday nga utang ko. Agbayad akto ka day. Kaano nga eh? Into nagsweldo ka ha. At ngamin nang usarak iti kwarta. Gusto jak pa lang makabayad ita. Kunang ba't asyak ti una abayadan, idi? Hindi kanto mo makawawat. Sige, bye! Daguli mo da dya babae. Ay, i-off ko man lati cellphone ko. Tapno awanan ti mang singer kanya. Uri gayam si kakat inutangan ni Judito. Wan, kinuna na asyak ti una na abayadan, idi. Ngam, di namat tinupal da di akarina. Ay, makaungat pa yun kas dyan nga awagak. Ay, agpadatang rod Ibagbaga na pa'y ang manager ka no ija abroad. Patpatsyo mo da dyan abulili ko. Jak mo patyo na talaga ako. Padak mo lang awan na ilupas na. Ag manager kay Den. Kalukwan day ta. Nana Selma, madamag ko man laang. Nagpawit ka din ni Judito iti kwarta kada kayo? Ay kwa. Nagpawit Ngam allowance ko lang. Pagtimpawit na balasang ka. Kat, tay utang na kanya ngay. Ay, diyak mo Kunana mo dadakkel ti sweldo na ija abroad. Di mga nagbayad iti utang na. Nagsukat san iti FB account. Andiyak ngamin makontak ti sigud nga account na, Nana. Ay diyak mo day tabalasang ko. Tas anak mo't Facebook. Pakibagayon to mga nga imayak, Nana. Ibagayon nga agsingsingirak. Sige, balasang ko. Ibagak no umawag manan. Hello, Nanang. Anya man na iti bagayon. Kwarta manain? Hinal daw nga may agsingsingir dito'y balay. Ikaw ang mamaitad ko, anak ko. Aya. Sak mo ti umay na ringragan dito. Ay kay bagayo nga aguray da. Makaawid akto lang ta itong pak kadakwada ti dolyar kaw. Ay nadi kag tantang si tama diti kasta anak ko. Ibagayaw nga awan pa'y sweldo. Ibagayaw na dili iti 5 months. Anya? Singir dala singir. Kunang mula nagdakkel ti sweldo dito.
Kaipalpalastog mo mga pinadakil ti swildom dita anak ko. Ah, Siyempre, namnamaan na nga na pagbayad mo. ay, awan pa'y kwarta. Ibagayaw, ana dili iti 5 months ti sweldo. Pag ipipadam ti swildom ay anak ko. Ururnungak, balak ko ti agbalay iti dakkal. Una ang payabayadan dagiti utang mo. Maudi da kita nanang. Agbayad aktaw, ngam saan pa'y nga ita. Tanay, awan na talaga ti kwarta. Ay na, nagpipintasan na kiti ababalay. Adugayam tila dawan tinapipintas ababalay dito yung social media. Ay, mangkitak man iti tuladak a design dito. Dito. Simple nga napintas may. At tapay basit a swimming pool na. Ay na, nagmayatain. Ay, dito ba? Napimpintas man dito a design na. Ito story sa balay. Ada matiris na. Ay, dito ba? Napimpintas man ay. 5 stories. Nagpintas mo ti design na. Pagbali nagto asalas ti first floor, ti second floor, kusina. Ti third floor, CR. Ti fourth floor, isunto ti silid mi kaninanang. Kaun ti agbaling asawak. Ti fifth floor, isunto ti opisina. Mayat na iti 5 stories sa balay. Sakto may agpuk-kapuk-kaw iti 5th floor ti balay kaw. Poo! Banggag ti sa nga barangay ti pukkaw. Awanan na talaga, Bensay. Nang lipatan di ka arar mo bata. In-block na kon iti Facebook. Una ron. Manon atawan tinapalabas. Kalagaasaan na nagparparik na apulos. Masyanak pa yan ni Jay Inana. Ta isuntirang-rangan ti tao. Wan nga rod. Kinapudno na, nagapa kami kanila kay ko. E di naamuan na pinautangak ni Judito. Hala, sapay ko maata makapanunot tumutlaan katagbaya dun. Nay, nagdakkelan ti may patpatak dara balay iti abay ti balayaw. Kakaselma. Ay, wan, kakao lang. Balay ni Judito. Nagdakkel ngay. Kasta mo ti kayat nakaka. Kat, nakabayadan iti utang na. Nagaduti nakautangan na dito lugar tayo. Nga mawan sapay ka nooray may sabi nayadan na. Kano nga gawid aya? Ay, dandanin kaka. Hintun umay abulanan. Ay, kastaya. Makabayad mo't siguro niti utang na paman na makasangputan niya. Tauray jay ka nakak. Agrik-reklamaw tada mo la ka no utang ni Judito kang kuana. Nalpasan ti balay mo, anak ko. Apag iso ti sangpet mo, mabali na pagnaedan. Nagpintas na nang. Wen taginasto sambat iti husto. Ay, wala ta, di tayo na napanturnong ka ako naman. Manuatawa na nagtrabaho ka dyan, bro. Tapno, da pagbalay ka. Mga sawa ka nga rudan Wento hinto na da masirpat ko baknang. Baknang, ti kaya't ko nga asawain. Di ka unay agar-ara pa, panak ko. Tanasakit, no mapaay ka. Nanang, bugwan nyo ti sa kayaw. Sakbay nga umunag kayo ti balay, tanay, marugitan ti tiles na, wen? Mala, sana bali, ta dito'y daan abalay ti pagnaedak. Sa anak anayin ruam iti dakkel abalay. Dito yaklatan, anak ko. Umay kami man, Judito. Nagkukuyog kami na nakautangam. Tabarang masyan ka kada kami. Ay, mabit lang. Kayo, di kayo basta umunog iti balay kaw. Ay. Dito'y kayo lang balkon. Ay, uwan. Di ka matanagan. Dito'y kami laang. Kanuray saan na kami napagtugawan. Takababain matkan ka. Umay kami kumagsingiran, Judito. Ha? Kasapulan mi una yung ti kwartami nga inutang mo. Mabit lang. Apay, adamay pakita yung akasuratan. Ngayon mo utang kada kayo. Ha?
Ha? Hala, irwaryaw no da kasuratan. Ipakita kanya. Awan tanagtalagak met nga rod kan ka ide. Kan insekreto talaang dayjay, tajak kayat amaamuan nila kay ko. Uri siyak, awan ti pinapirma kakasuratan kan ka, tanagtalakak kan ka dito. Ay, awan da kita. Nalakat ag partuat iti sarita. Isong agawid kayon. Tano awan maipakita o kasuratan nga imuta nga kada kayaw. Ay, awan maited kaw. Iso apasinsya kayon. Ay na, matitikas na nga raramidam anak ko. Agpasbasol ka. Apay pagliba kam ti utang mo. Kat pudno mat anak ka utang ka kadakwada. Saan ka di amabutang itikas na nga aramidam? Kasanunoy darumda ka. Awang kabuteng kaw. Hindi dak tumabalin nga idarom, tawan pamanagnig da nakautang nga kadakwada. Awan magkasuratan. Ay na, nagluk na yung tipagita. Oops, ay, apo, naglamuyot tagida. Ay, nagbunga maglati ato arigrigat ko jabrod. Da ito yun, tibunga ti ado alingket kaw. Puyat kanda dumapay. Urag may sak dito balay kaw, tanaragsakak latamay. Di mo kaya ni nanang ti umagnad dito eh. Tadi tadaan mo't abalay ti kaya't napagnaidan. Ay no. Ay, makaturturo ka batad. Kinidip ko magpalag. Apag isunto no, maluto tayo saan ko karne. Naangarton no, makariingat. Ay na, asok. Ne. Apa na asok dito balay ko. Sus. Maur-uran ba't ti balay ko? Ay, karuma! Tulong! Tulungan dak! Ay, maur-uran ti balay ko! Kakaruma! Tulong! Ay, nananang awanan. Naura man ti balay ko. Jela si Arte nagbatay. Huwag nga ron anak ko. Awanan ti nagbambanog ang ijabrod. Alaw, gusto. Di ka nagsangit. Agyaman tayo ti Diyos, ta saan ka nairaman anauram. Api nga minabinaybay abdi luto maya. Awanan. Sayang, tinapinta sa balay mo, anak ko. Ang panunuta, anak ko. Nagandayo tinakaiturungan ti imatang mo. Pampanunutak tinapasamak nanang. Mamiris mo ka din ti bindot mo, anak ko. O nanang, pagbabawyak ti panang loko kiti paadak ataw. Nakarma aksa. Amo ka palagip da ito'y kanyak nanang. Ti pagyamanak, sa anak ang nairaman ang nauram. Tapno dapay gundaway ka, agbabawi ti nagbasulak. Mamiris ko nita ti amin nanang. Diyak kahit adakdakas pa iti mapasama kanyak. Iso nga nakagkid daw iti pamakawan kadag iti nakautangak. Tamok. Ado ti agsaksakit tinakam na kanyak nanang. Ay, wala. Kasta ti rumbeng, anak ko. Nakasapol akon iti trabaho binsay. Ket ikarek ati uman asweldo ket bingbingayag ta ibayad ko amin kada kayaw. Ni, nagsaya atin adamag dayta, Judito? Ay, pakawanan dak ko maa. No pinagtali ko dak ti utang ko kada kayo iday. No kasta, malagip mo ti utang mo. Kinapudno na, jak nalipatan day jay. Agin lilipat aklay day. Ta talaga jak kaya ti agbayad. Ngem di nak magpagulimakan ti konsensyak. Isong agbayad ako ni ti utang ko. Iso na lang nga, tadya mo may gulpi abayadan hain. Ininuti lata abayadan na na. Ala, awan problema. Ayos lang ang kanya. Naimbag nga oras mau, Alma. Ni, si kamat gayam dito. Sumrak ka. Ay sanayin, umay kulay dagas na iti hulog ko kang ka. Ha? Pasensya ka na. Ano, jak may gulpi abayadan ti utang ko Ano sa mo na ti binulan nga iti ted ka? Ay, Juan. Awan problema iti dayta dito. Tinapatag, makabayad ka. Ay, pasensya ka na ata ni. Saan kami matabak nang? Tauray jak ko man pabayadan. Nga kasapulan mimot nga minti kwarta.
Tadaan nak mi apagad adalon mi. Agyaman nakit di taman nakaawat ka. Ala, awatam nga rodon ti hulog iti utang kaw, kabsak. Agyaman nak jo dito. Ingad ko nga rod tinagtrabaho kat inininot ko abinayadan dagiti utang ko. Aginggaan na bayadak matlaan. Kat hita makikabkabalayak manen kininanang ko iti daan abalay me. Alakastan, tuy pagayam mo, Judito. Ala, adapay gundaway mo ang mga barwanan. Mangrugi ka manen. Igaad mo tagtrabaho tapno makaurnong ka manen. Ala, gagayam ditan tinagpatingkaan ti pakasaritaan ni pagayam Judito. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada kayo amin. Manang Biyanan! Hello papagayam, naimbag nga oras yo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritan nga intay basay ta kat manipod kanipagayam tayo nga ibang sana pudpudno anagan. Dear Manang Biyanang, adamat kapadasa kakayat ko apay drama. Dahito kapadasa kat napasama kidi nagtrabaho ti anak ko iti sabali a lugar kat siyak tinangaw-awer kadagiti dua nga anak na. May isa single mom ta anak ko. Iso nga isulaang timang isaksakad kadagiti apo ko. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Ala ele, siya kon ti mga awer kadagiti anak mo, tagsapol ka iti pagtrabahuam. Alaman nga rod nana, tani, ag-eskwela danton nga maawampay lat trabaho. Iso nga rod nga awirak idan. Awan ano kastamlatan, agbisin dagiti anak mo. Iso nga aggunay kan, uray tanapusot meten ti naudi nga anak mo. Iso nga trabaho kakitday. Ay, apag iso friend, agkasapulan kami iti trabahador iti resort ti amaw. Iso na lang ta para kusina. Kaya't mo tagtrabaho iti kusina? Ay, kayat ko sa anak anapili iti trabaho, fe. Tulungan nakman nga rod makastrak iti trabaho. Sige, tay bagakto ka ni boss. Nasing po di boss may. Kan amin nga inrekomendak kang kuha na kainawa na. Kasta ka di? Ay, mayat nga rod no kasta. Kat itapay lang, agyaman nakkan fe. Mano kano ti sweldom ngay iti dayja resort, ele. Minimum kano nanang. Ala. Mabalin mo ito na. Ala, ano sam nga rod tagtrabaho? Kasanaw, agabang kay ti dayja lugar? Medyo adayo ngamin dito'y lugar tayo dayja resort. Mabalin mi kano ti agistiin no kayat mi nanang. Ngam no kayat mi mat, mabalin mi kano ti aginnawid. Marigatan ka no aginnawid ka. Agistein ka kiday, tapno makainot ka. Agasam nga'y taplitim iti inaldaw. Kailiw ko dagiti anak ko nanang. Ay naawan ti rumbang apagdanagam, ta saan mi abaybay-an kinitatang mo dagiti apo ko may. Pasensya kayo nanang. Takas jay mat ngamin tinatumpungak nga ama dagiti anak ko. Pamilyado ken babaero. Ay na, baybay amon da jay lalaki. Awan serbi da jay. Agburak laang tidara. Iso adimon ipalagip da jay lalaki. Igaed mo kiday tagtrabaho. Tapno adda pang biyag mo kadagiti anak mo. Wan nanang. Punso lakay, bantayam man paylaang dagiti apo ko ta. Papanaman na ya. Agbiyahe Inak ituludan iti natengken prutas jay anak ta iti ayan ti trabaho na. Apa saan nga gawin na ya? Jak amaw, busy siguraw. Iso asyak ti mapan iti ayan na. Ay na, panagsusweldo inton malaman, Eli. Wan nga rod, fe. Ay na, makaparagsak si kano aldaw ti sweldo. Wan nga rod. Ay na, agawid ak inton bigat.
Inak igatangan iti gatas dagiti anak ko. Nagpakadakan ka ni boss? Ele, ada bisitam! Ni, anda ka no bisitam. Ingka kitaan biit. Ay, Wenfe. Sino kay nga tati bisita? Ni, da kayo matgayam nanang. Apay ngay may kayo? Ngay, apay, di mo kaya tiyo umaikaw, ele? Ah? Ay, saan man? Kayat ko mas dawak lang amin ta kinalaat dakmat. Kan plano ko mati agawid inton bigat. Ay na, di ka nagaway. Tasayang ti pagplitim nga agaway. Nanang, dagiti anak ko ngay, ayanda. Binantayan ni tatang mau. Imayak, taumay ko itad dagito'y prutas kan natang. Naimbag lang nga abas tumuta. Ipadawat mo iti bus mau, no di mo kayat. Ay why, nagsweldo ka. Saan pa'y nanang? Inton malampay laang. Sige, tauraya kung ti sweldo manakaw. Nga makaburing mo ti aguray. Wanaw, inak pa'y laag swimming iti swimming pool yaw, anak ka. Libren sa no siya, tananang nak. Ay, sige. Ingkay aglanguyan, tabayadak latan ti intransyo. Takababain iti boss mi. Oh, ato yan ti sweldok nanang. Buo da ito'y asweldam. Awan kurang na. Nang kastayak iti allowance ko, nanang. Ayag mo amin ti sweldom. Tasyak ti mangikisay iti allowance mo, ele. Ha? Oh, di kag mulagat. Alan, yag mo amin ti sweldom. Adoy, nanang. Nay, agasam nga iti ingkisay mo. Nagdakal. Aha. Adoy ti limagasaw. Day tati allowance mo. Ha? Libre ti kanom ni taoy. Libre ti sabon mo. Libre amin. Iso nga awan nga ro ti paggastusan. Dagi jay anak mo ti panunutom. Dumakdakkel dan. Iso arumaw rawat dan. Ken gumatangak pay gayam iti bado da. Tanabas si tandan dagiti bado da. Makabulan lang awanak? Nabas si tandan dagiti bado da, nanang? Ay na, nagbiit a dumakkel dagiti ubing itan. Ken gumatangak man iti vitamins da. Tanagkukutong da. Iso asapay kuma, tamaawatan na. No apay nga alaak amin aswildom, elay. Saan ko mangagsaksakit tinakamaw, No paggatasam dagiti ubeng punsaw, saggay sa laakot tsara, tapno saan anabuslaw. Anya? Apay, di pa'y nagsweldo di anak ta aya. Sana nang tayo, iti igatas na iti anak na. Basay, ti sweldo na ijay, iso ang masapul nga aginot dagiti anak na. Aywan, gimatangak iti karnit baka. Hiloto man, tanabanugak anak itsinda itay lakay. Sige, anya aluto aya ti kayat mau. Kompormain, basta ka imasam. Ken agawa am ti agluto, tamabisina ka. Mangantayaw. Kaya nagitapukot na, igawa mo ni da iti kananda. Nangandan, pinaglabay ko ida iti asukar, sako pinaturog idan. Anya? Apay nga asukar, kat adamot tay karnet baka si datayaw. Ay na, di da amutag sida iti kasta. Mas kay kayat dati aglabay iti asukar. Mangantakidain. Nanay bang, alain kay malaninang tiputod ko? Ha? Ne, adda aya putot mo, Rodel. Kadimot saan ang makaanak di asawam, tapadak abakutang. Psst, tagdagarin na. Putot ko'y tiruar. Anya, ay nagloko kan. Ala nanay bang, sikat timay sa aninang, anya. Ay katuan day talagayam. Kaano aya, Rodel? Inton umay alawas ay nana. Ngamnay, sikrito tayo lang ha. Dua kayo lang nga inala kaninang dito'y lugar tayo nana. Tapno saan ang mabuking? Wun, danag mun ay sa anak matatismosa. Ken amok ti agidulay iti sekreto. Nagsapa kayo ngay may nanang, jak pa'y nagsweldo. Kasaritam ti busmaw, tagbalik ka. Ala umun ti sweldom anak ko. Tanay, awan gatas dagiti anak mo.
Nanang, Rimawit dan nga gatas. Ken agbirok da iti naimas asidaen da. alang rod. Mabit lang takasaritak ti boss mi, nanang. Barang i-advance nan nga ito di sweldo. Agpakpakaasi ka. Nay, Eli di mo ko mapampanunutan agong gundawayan ka anak ka. Laglagi pa asyak ti mga awer kadagiti anak mo. Iso amasapol asyak ti papananti sweldaw. Wan, nanang. Maawatak dayta. Saan pa yung mga agis eskwela dagiti anak mo? Nga kasla ka na yun da mabitin iti kwarta. Nabuslong da ka nung aggatas, fe. Anya? Kasla puwersaan na ka pa yun, jay inam. Ay, sorry ay liangam sa bali ti madlaw ko kaninanang mo. Madlaw ko nga minti ugali ti may sa tao kat babaan ti tigtig na ikan pa nagsasaunang. Nakita ko nga min kan nangag kuno kasano ti panang puwersa na kan ka amangala iti sweldom. Ay, wan nga rod. Nga awatak latan. Ipagpagapok kadagiti anak ko. Tay sukat nga rod ti mga wawer kadakwada. Sa bagay, dakkel matkit di atulong kan kadayta Iso na lang tapwersaan namat nga lang ti sweldom. Nga uray saan ka pa anak ka sweldom. Oh, adto'y ti regalok iti anak ko iti bunyag nga anak mo, Rodel. 2,000 na ita. Ay na. Nagsaya natin. Agyaman lang nana. Jaklaim pagaro pagalanti gagayam amang tid iti regalo. Una. Jaklaim pagaro. Medyo bumakat mat gaya man ti chicks mo, Rodel. Imbag man, tanaka-anak pa'y. Wala na. Ta minupusal baby ti anak mi. Anya? Talaga dagitay padak nga adan edad na ti type mo, anya. Well, ta nadungdungo kami nagitinatayanganin nana. Nasikaso da pa'y. Una, kun, managayat kami bakit, Rodel? Wala ron nana. Ay, mari ko na ako na ta. Agkumari tamatan, nana ibang. Una, kumparay. Aywan, mari ibang. Itulog kang agawid ng madamdaman niya. Ay kat si kalata, Rodel. Kat magyamanak no kasta. Hello, Rodel. Mari ibang, mabalinta ka ditag kita? Apay, Rodel? Ako at ako man napatid nga ibakin ka. May mayat ngamin o personal ti pangibaga iti dayton. Ay sige. Mabitla ang araw tagrubwata, pare Rodel. Ala, inumemon ta fruit shake na in-order ko, ibang. Naimas dayta. Agyaman na, Rodel. Anya jay ko nam nga ibagam kanya. Na-develop, tirignakin ka, idi intulod ka. Idi ngay naggapu ka, ijay bunyagan. Ijay balay ti ina ti anak ko itiruar. Anya? Bang, agayatak matkin kan. Ay na, dinakman paglulukwan si Rodel. Jak mamatay. Bakbakita na kang armanak. Kan, di mat adan chicks mo. Sinina ako na dayjay, bang. Sikan ti kayat ko ita. Anya? I love you, bang. Sinahak ti asawak, maklunan nak. Ay saan di mo aramidin dayta. Takaasim at di asawam. Sapay padak abakutan. Aklunan ang arudan na. Ta ilimod ta ti relasyon ta. Awan pang ibagbagaan ta. Rodel. I love you, kunak. I love you to kulamot na. Ta mayat kan, bang. Ay, saan ka narigat nga ayatan? Ngam, kasanaw numaamuan ti asawam da ito'y. Kan uray di asawa. Ilimod ta kunak man. Awan pang ibagbagaan ta. Awan to ti makaduktal iti dayta. I love you, bang. Sige man lang. Wunin, I love you to. Oh, yes! Agyaman kayo mga, pautangan na mamut nga ro, bang. Anya mo dayta?
Kaak-aklon ko pailakan ka. Ngam kwarta adagos ti ibagbagam. Pasensya ka na. Nairan na lang, agkasapulan na kiti kwarta. Naibos nga minti gatas di anak ko. Kit naibos sa anak mo't iti kwarta. Reng-rengen nak namin di inaanak. Ay, mano ayati kasapulam, Rodail. Uray 3,000 kumano da. Sige. Ala umuntoy karga ti wallet ko, Rodail. Yes! Agyaman ak, sweetheart. Nakapimpintas ka man. Nagamo ti rupang. Kas kala anghel iti pa nagkita. Nagkalna ka man. Ay! Di nakikin. Ipang. Ay na. Kastoy gayam tirik na ti makiin na yan iti ubay. Jak mailadawan ti kinaragsak ka. Ay, kaslang subsubli tirik na iditin ijirak. Ay, yan. Nakaring kapay mo lang, Ibang. Maturog ka na, Rabiain. Ay, maturog ka din. Tal-alaag pa'y latiturog ko. Maturog ka kidin. Di kag puypuyat. Maturog tal. Payakas to. Kasla madurmunak matun ang makikaida iti lakay. Ay, nagangdod matun ni punso. Ay, so, nagalas ti rupa na. Nang runan mo kastoy amat maturog. Ay, permi matikurar ti rupa nan. Inak man lagi tayo ijay bangir asilay. Ay, jak kaya't akaida to'y lakay nga asawa. Ada ak anak ka, tanay, naibusin ti gatas dagiti anak mo. Inton bigat pa'y latisweldo, minanang. Ibagam itibus mo taalaam itan, tanay, agawid akmatla kumanumadamdam Ay, ala, aguray kayo nga rudbi, tarimorte amo mi. Kanun gayam, amang ano makautang ka iti amom, anak ka. Ha? Pangusaran nyo iti kwarta? Igatang ko kuma iti kutsyon dagiti anak mo. Tanaing pismeten tay us-usaran da akutsong. Sige, padasag to ti mangibaga ka ni boss. Tauray tay nalakalaang tigatangan niyo. Madi ano dyan nalaka? Tanalaka mo't laang amadadaal. Nayunam ti utang manak ko. Ato yan ti daw-dawatem a kwarta, sweetheart. Agyaman ak, sweetheart, ha? Magkaktaping-ping mo, Ibang. Ay na. Basta ikarim asyaklaan ti chicks mo, ha? Di na ko na yunan. Well, promise. Sige nga ron. Agawid tan. Anya, nagbitan. Di tapay nag-date. Malumutan. Baliwan tantong ti ag-date iti sa baling aldaw, sweetheart. Sige nga raon. Sikati makaam mo, Rodel. Ay busain, tigatas na kita puko ta. Di pa'y nagsweldo ni Eli aya. Naggapo ka mati ayan na idikalman. Inka man mat agtot bras punsaw. Nagdang sitis ang awmak. Ha? Kan nagdigos ka man man. Nagangdod ka. Nagloko kan. Apay akas taka itan Ibang. Ibang-iba ka na Nagbalin samot ka na sensitibo agong mau. Kita amat dagita sakam anay. Nakataptapaw. Kasta talaga na ita. Napan kami nagsemintaw. Sana may katadagaw. Iso akas lakataptapaw. Ayan ti gatas na kita pukota ako na. Awan ti sweldo di anak ta. Na-delay ka na. Anya? Nay, magtanagawid ka anak ka. Huwag tatang. Kailo kong dagiti anak ko. Malasumrakan. Ay nasang patak ina nakaturog nga awan kadwada dito balay.
Diya ka mo ti napanan jay inam. Anya? Ni, kimutungmot dagiti anak ko, tatang. Kasano adi da kumutaong kat aglablabay dalay ti asukar. Takunamot jay inam nga awan may itid mo. Anya? Sana pud no day tatang. Kat no kanayon ko nga itid ti sweldo kaninanang. Kan nakautang ak pa iti amo mi. Takanayon nga umay ni nanang iti trabaho mi. Anya, ay naglokaon. Pangip-ipanan na nga ron nga iti kwarta. Pasaray dumawat pa'y kanyak. Hanggang di mo't makagatang iti gatas na iti ubeng kan na imas asidaig. Ni, nagchat ti gayam ko iti sentro. Itaman pa nagchat da ito eh. Adain forward na picture ni nanang. Kat, ada kadwa na lalaki. Anya, asinaw. Ni Matrudel tatang. Ah, Kitaan nyo, agsinsinubo ta dito'y ladawan. Ay. Tiyawanan pa in nga inam. Bakit na makigangantail? Ibagam tagpaiso kanyak ibang. Anya ti kayat asawan timpurward da aladawan niyaw ka ni Roday. Awan ti aklunak, basta agsinatan. Anya? Lalaki ni Rodel? Saan? Gayom ko lang. May kansa na makatan. Sige, padasam ti mang kabil kanyak ta ipabalod ka. Ay na, apay nga aramidem ti kastoy ibang-iba ka na talaga. No kano abing makit ka, isumot ti panaglalakay. Ay basta, agsinatan, tasaan kan nga ayatan. Anya? Agsubli kayo kinitapunso nana. Di yu sinaan. Sika nga ron ti pilya, Crudail. Nana, agbalbaliw akon. Urnusa kon ti pamilya. Nauma akong agchichiks. Isong agsinatan. Anya? Ay bayadam nga ron dagiti utang mo kanya. Unto, nana. Inton makastriga iti trabaho. Suray punsulakay. Nailaw anak. Ang di ka madanagan. Tawan na pasama kada kami kin ni Rodail. Nagkinkinibin kami laang. Ngam saan nga iti pablay. Jak amaw no niya klase ti panagpampanunod at dakin ka ibang. Bakitan kan nga maalam pa lang ti mangloko iti pamilyam. Suray, nagsina kamin kin ni Rodail. Agbalbaliw akon, promise. Ay ayaten ka punso asawa. Ala, ipakita nga raw ti panagbalbali mo. Wan, ikaray. Eli anak ko, pakawanan na kumamot. Suray, no inulbudan ka. Mala, urnusan yung tibagbagiyo nanang. Di kay basta mamati iti ibagbaga ti lalaki kada kayo. Nang runa no at da involve a kwarta. Tapagkwarkwartaan da kayo laeng. Wan, pag nakmakday dyan na pasamak kanyak, anak ko. Aga brudak. Da kayon ti pangital ka kadagiti anak ko tatang. Tadya kon may talag ka ni nanang. Sige, awan pagdanagam ka na kita anak mo, Eli. Jak bye-bye anida. Agyaman ak tatang. Kat da kayon tumat lang ti pagpawitak iti kwarta. Ngala, sika ti makaamaw, anak. Punsulakay, nagpawitan niya anak ta. Wine, apay aya. Ay kwa, mangtad ka man mo, titiigatang ko iti pulbos kan lotion ka. Ay, saan kan nga gusar iti kakasta? Tama nga nagpaaram ka manag. Makan, tigatangam. Ken gimatang ako ni tigatas dagiti ubeng, ken abastaw diti balay. Sikat aglutaw, tasak ti para palengke. Ikanak nga rod iti igatang ko iti ice cream. Sige, igatangan kan to no madamdama. Saan lang ice cream? Gatangan ka pa iti kin-kinde. Basta di mo mabalin ti agigam iti kwarta, nga oray piso lang. Nalawag.
dinak pinagigam ta asawa kiti kwarta kat isumat lang ti pagpawpaw itantanak may nga day jabrod. Mawatak matkit din no apay nga aramidan na ti kasta kat ita dadakkelan dagiti apukok kat agis eskwela dan. Alakastan, to'y pagayam mo, ibang. Alagagayam, ditaan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam, ibang. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Insurat wanin nos para ti script ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada kayo, amen. Manang Biyanan! Hello papagayam, matutudong aldaw iti tunggal maysa. Ti pakasaritan nga intay drama itakat manipod ka ni pagayam tayo prima, saan napudpudno anagan. Dear Manang Biyanang, kagurgurak ti mawawagan iti manang anti wenno lola. Ta feeling ko, ubingak pailaag. Katapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Nana prima, na kayo magayam ti masabat ka. Papanan niyo na? Nakamot na kanyak si ka. Manang ko namat Feeling ubing kamat. Pasensya kayo, nana. Katawunan niyo mat kami ni nanang ka. So, nana, kunak ka na kayo Ubing nga kam ni nanang mau. Nagkuna akatawunak dya inam. Ha? No kayat mau, agpin nakita kami kaninanang mo iti birth certificate. Takita no asino ti bakbaket kada kami. Ha? Ay, pasensya kayo nga roden. Tiamok akat senior citizen kayo mutin akas kaninanang ka. Ay, iso lang ti senior citizen. Di nakiramraman dita. Tano siyak, ubingak pay. Iso amanang kunam kanya. Manang. Kabages. Apay, di ka makimiting ita. Di ka pa'y nakasukat. Intan Meeting tay? Meeting ti senior citizen Nagkuna senior citizen ak. Awan pa'y 60 iramraman nakit din dita. Da kayo lang tag-meeting manong. Ubingak pa'y. Namiramraman dakit di dita senior citizen ditan. Kaya't mawakitaan ti birth certificate ko manong. Ha? Addan ayat ay birth certificate mo kabages? Addan Kitaam taw tapno mamati ka sa anak pa senior citizen. Adayaw nga inauna ka ngem siya. Kitnudwala atawan tinanguna akin ka, prima. Pugpug tulaang day tamanong. Basta adayaw nga inauna ka ngem siya. Ay na, uncle. Kaano nagpalit registration ni nanang? Wen, amok dayta. Ngumjak ammo, binaliwan na gayam, titawin na. Ay na, pinaubing na tawin na, uncle. Kinisayan na titawin na. Anyan? Ay na, jak ammo man, uncle. Agpapaubing kami ni nanang. At dapay siguro balak na Balak na nga. Balak na makiasawa pa'y kaapay akas jitar aramidan na. Pati bado na, bado ti uping. Asas. Di mat ngarot may bagay kan kwa na. Tamadlawan dagiti kurarat akudil na. Ay, na, prema. Ag-ina na kayon. Itata kayo pala nga agjagjaging. Agkaralabas kayo matito isang store kong agjagjaging. Apay, hang kayo nga mabanog. Ubingak pa'y, iso sa anak basta mabanog. Kabailak pa'y ti agsublay ti maminli mamanipod dito, yaging kay jabalay may. Ay, talaga lang Di kayo man lang tinakita nga senior citizen nga kasta? Ay, kaya't mautay, sipat ko kan ka ti birth certificate ko. Ha? Atoy. Ay, Itaam titawan ti panakayanak ko sa anak pa'y senior citizen. ay, itugtugot yun na certificate yaw. Wala. Ibulbul sa account, tapno ada ipakita. No di na mamatay 50 plus ko pa'y laang. Ay, isoya. Manong aron nga titawan nyo tadta. 57 ko pa'y laang. Ay,
Ngam, in fairness, katan nga madlaw na na. Ay, thank you. Ang manungay ti ang mumatawan ka. Konak, ano 60 yun? Anya! Nek, manong, nagudong ka matgayam. Wain ka bagas. Umay kan, agtugaw ka dito nagtugaw ha. Napuno ngaminan to, Jep. Sige manong, agtugaw ka latan di tatag sabi tak. Umay ka ki nagtugaw prima. Saan ka rudan? Apaya nagtagulit ka? Si katirumbeng agtugaw manong talaklakayan kan. Naimbag kanyak ta 57 ko lang. Ngam si kagay, senior citizen kan, nakapsutan titultulang kan laslasag mau. Anya? Kabalak tag sabit. Napigsa ti imak nga agkapat manong. Nana prima, nadagsan samot tabagyaw. Higyon, tayo tulod kayo di balayaw. Nana ka manin anana kanya kon Rude. Ha? Ay, sorry, manang. Manang gayam. Kabalak day toy, talagaan. Nagpiksa kayo mo na, manang? Wen kasano ajak napigsa ket ubingak paymet nga men. Kabalak payabag katon ti sanga kaban Aya, talaga nga rod nga ubing kayo pa'y, manang, ta napigsa kayo pa ya talaga. Wen, Rudy, iso adi naktultulungan. Dagijay dudoogan ang titulungam. Saan asyak? Ubingak pa iti tawon ko 57. No, dala agaram kanyak aklo na kadagosan. Makaadakak pa'y siguro iti maysa, unod dwa. Nanang, kaya't yung ano ti mga anak iti kasar, damdamagan jay gayim ko nga ang kasar inton umay abulan. Da kayo kano ti may nga alaan ng agninang. Ay, isanlin. Ubingak pa'y tapno agninang iti kasar. Ha? Dagitay senior citizen ti alaan dang agninang. Bunyag laang ti anak bayang pa'y lata kasar. Anya? Nanang, mabalinan ang mga anak kayo iti kasar. Apay di ka makawawat aya. Bunyag laang ti anak Jak mangan anak iti kasar ta ubingak pa'y. Iba kami di gayam mau. Taan nakagtulaang ti bunyag di ipasngay nanto nga anak da. Kabagas, si mangpet kano tayo anak ti kumari tayo anaggapo iya bro. Mangtid kano iti ayuda ka lagi ti senior akas kada tayo. Para kada kayo Nay, apay, di mo kaya ti ayuda? Sa anak pa'y mata senyor. Kaya umay kalata kay supay ti itid tulaw. Ano ti kwarta day jay nga anak ti kumari tayo. Isu nga agipadpadawat iti kwarta day jay. Para kada kayo dayta. Puwera kanyak manong. Nanang, adda kadwak asim mangpet. Agmano ak nana? Nay, sino to'y kadwam anak kaw? Ni Esther nanang, best friend ko. Apay ang nagdakkel ti bagja gayam mau. Anyat karga jabag na len. Bado na, nanang. Agbakasyon pa'y laang dito'y balay. Apay, awan trabaho na. Padak ngaglaklako iti online, nanang. Buy and sell iti badbado. Anya? Nagpintas mat. Nagpudaw pa'y. Kasla anak matibak nang. Saan, nanang? Padamatla ang marigrigat ni Esther. Anya nga tati usar na iti rupa na. Naging pis rupa na. Kasla rupa ti ubeng. Nagsilapay kiday. Damagan yun to kwa na, nanang. Ay, Esther, balasang kaw. Apay, anyat usaram di tarupam. Nagpintas nga men. Nagkinis. Awan nana, sabon laeng. Oh, ngata. Jak paiso balasang kaw. Promise, sabon laeng nana, kan sunblock. Jak mamate. No di kay mamati ak makamu kayo. Nga magpaiso ti bagbagak. Sabon laeng ti us-usarek kan sunblock. Ang digdigos dagiti aggayam.
Naggidandaman na nagdigos. Pa'y amasapul nga agidan na nga agdigos Ay, iso agundawayak man ti sumrek dito'y siledadwa. Kita man ti gamit dayjay nga Esther. Imposible nga awan usarin na iti rupa na. Adda ka day. Di nala siguro kayat nga ibagang. Da ito iti pagabasit. Lokatak. Mga no adda dito iti sikrito nga usarin na iti rupa na. Kung nagtupay kat. Adda kung nagtumat. Anya nga ay, di nakita ka on na gito'y gamit na. Ang amay. Anya nga dagitaw Tiyak maawatan to'y naisurat. Nagatidog lang nga rudan. Nagrigat payabaliksan. Dagito'y lakit di usarin na iti rupa na. Iso naging pis ka nagpudaw di rupa na. Ay sus, nalpas na nagdigos. Rimorda ni Japanyaw. Ay sus, makita dak dito yan. Isarak na gusto dito'y bag. Ay, agawak ti rumor dito yan. Ne, nanang, anyat kukuin nyo dito'y sila. Kwa. Kwa, jak masapulan tayo walis. Kunaknuad na dito'y. Awan dito'y, nanang. Sige nga rin tayo naksapulan ni balkon. Nanang, agpaili kami kin ni Esther. Kasabten mi ti customer mi iti online. Sige anak ko. Gumatang kay tumatin iti sidaan, Wen, nanang. Mapantan, friend. Nakasukat akon. Wen, friend. O sige nga rod, nanang. Inkamin. Sige. Apay akanayon anak ka long sleeve kasi ka Esther. Apay di ka mapudutan. Sa anak ngamin asanay nga ag-t-shirt kan agsandulaang, nana. Nairwa makiti atidog ti manggas na abado. Winangam nagpudot. Ayos lang, nana. Uray ta na pisto'y bado. Rimuar na giti agkayam. Gundawayak apakibiyangan ti gamit na dyan nga Esther. Kita man ti karga basit abag na. Kabagis, ayun mo. Ay, disturbo mo na ita kabagis ko. Anyaman nga tati umay na ibagan na ya. Umay matla makimarmaritis da ita. Kabagis, umayak man ko na. Ay na, sumrag kalatan. Adaku ko apayaya. Kabagit nila ko ba? Wasino dyan na pintas asa nga iliyaw. Kayem ni Linday Jay. Apayaya. Nagpintas mo tan. Nagkinis de rupa la. Ada usarin na iti rupa na. Iso anak kinis ka bagais. Ibagbaga na lang awan. Ngam adda ka day. Anya? Masurunak mo iti day dya babay. Di na ibaga ti usarin na. Tapno agusar mo da tao. Ay nakabagis, bakit kan? Adda pelaganas mo agpapintas mo. Bakit nga ibagbaga mo? Sanak pa'y asenyor, ngam bakit kun namakit din kanya. Anya nga rog nga ikibaga? Ubeng? Mala, ubeng no ubeng? Makapabad trip ka mo manong. Dadaulam matyal daw ko. Ay na, pasensyakan. Nasair man ang tirignam. Nagrabaw arason, ti pakasasairam. Hala, agaawid kan. Nawan mayat nga ibaga manong. Tanay, adapay aramidag. Nasaya at magtanakapanawin niya kabagis ko. Ay, lukatak man kit di na gito'y nakabuti. Medyo nabangsit mo na gito'y. Uray nabangsit, to effective. Ay, mangkasayak ka na gito'y. Imbag, taado ti empty bottle apang ikak. Ay, alaag lakuman abo ngam. Ay, makadlaw na. Iso kasayak latan. Lin,
Yam amo mamut kanyak niya napintas sa gayam mo. Kaya't ko amam amo. Ay, allergy na ti lalaki, Rudy. Anya? Oh, imposible Ala na. No kaya tinak, di ikasarkon. Di nakakayat dayjay. Addan kayan ayat na. Sayang, kunak na awan pa'y. Addan, iso adikan mang namnama itigayim ko, Rudy. Ayan daling kintigayim na kabagay. Rimwarda ka di manay. Agdigdigos da. Nagdidanda manay. What? Apaya? Apaya tunggal umayak. Maira nang agdigdigos da. Kat pasaray agdidanda bay. Apay ayak at agayam da nga raud. Ne. Anya dahi ta ipumpunas mo di tarupang pita ba? Pagpapu daw. Makigtot kan tao. Takas to kan Esther ti kapo daw kan kakinis ti rupak. Nakarkaron ton nga umubingak manong. O anya, naprusam ka di amin nun di tabukot ko, Len. Win Esther, agbado ka na. Ay na, ay, makaginawak pa nakadigos. Nala, agsukat ka matan, tain tamanan aglako. Len, kita man to'y ropa kan tenged ka. Apay kay akas to'y matan. Ala, apay dayta. Naglabasit mo nanang. Huwag nga rod. Naapiktaran sa payan ti matak. Nasakit. Kanay. Limtag to'y tenged ka. Anyat inkabil yu di taaya. Ay ikab-kabil ni Esther iti ropa na. Anyang ikab-kabil. Katawan mo't ikab-kabil na itirupa na. Ada! Tay nga'y pagpapu daw na. Dagito'y manday, Ha? Ala! Katno dagito'y pagag-agas na iti good-good na dagita. Anya? Good. Wala nang addagagatel na iti intero abagina. Iso anakabado akanayon iti long sleeves. Tamabain ang makita ti tao. Anya? Apay adi yung bagbaga nga eh. Kat, apay, amumi nga rod ay ang us-usarin nyo dagita. Ay, papanawam nga rudan da dya babae. Makaakar ti good. Ibagam tagawidan. Agnaedan dito'y balay ni Esther, nanang. Ay, sana mabalain. Makaakar ti gagatul na. No papanawin nyo ni Esther, sumurot akon kan kuana. Anya? Apay asumurot ka kinkwana. Apay, asino tinapatpatagkan ka. Dayjay nga ang good God, wano siyak nga inam. Napatag kayo adwa kanyak, nanang. Patpatgan kayo. Kat patpatgakmat ni Esther. Apaya naka-face mask ka kat nagpodot ka bagay. Masurunak iti dayjay nga Esther. Ginudgod mat gayam. Inakaranak. Anya? Inruar ko amin nakagawa na dito'y balay. Masapul apumanawan dito'y balay dayjay babae. Nay, ano kasta? Bado na dagitan nakasako, di tayan tiri daw ya? Wan manong. Makaakar iti gagatal dayjay babae. Nanang? Nasayata da kayon. Inruar kon ti kagawa ni Esther. Pasensya ka ni Esther. Nga masapul apumanaw ka dito'y balay ta makaakar ka. Ha? Api nga inruaryo tibado ni Esther, nanang. Papanawam nga rudan. Kita mo tinapasamak dito'y rupa kang tenged ko. Nay. No kasta nga rod, itulod kon ijay lugar da, nanang. Hello, Len. Apay, ayan mo ngay. Kunam nga itulod mo lang ni Esther nga di ka mat nagawidan. Diyan ko nagawid, nanang. Dito yun balay de Esther, tipag naidan mi. Anya, apay di ka mabutan. Ang mga numaakaran kay tigagatul na. Saan, nanang? Ngamin, ay ayatak ni Esther. Anyat kayat mo asawan. Aging inayat kami kin ni Esther, nanang. Iso nga awan ti uray asino ama magsina kada kami. Anya? Kung lakto mating ka, nga da sa bali adjar dagiti dua ka bages. Apay,
Di ka dumlaw, iti kinasingid da iti tunggal maysa. Ti salod sa, asino ti tumboy kadakwada? Saan mo't amadlaw no asino kadakwada? Ay, Manong, inaklon ni Lin kanyak. Jay ka anakam tilakyan. Anya? Ay, jak pulos ni namna matikas jay ngay naramid ti anak ko, Manong. Kinilaat na ti ka anakam. Idi damo, maditiriknak, itinamwak a kinatao ti anak ko. Ngam kabayatan ti panaglabas ti aldaw, inawat ko matlaan kat naawatak ti anak ko. Sa anak matan na nag-feeling ubing, tanami risko na imimnas gayam ti agbiag, no enjoyam ti panaglakay wenno panagbaket mo. Alakastan ti pagayam mo, prima. Ala gagayam di tanti nagpatingkaan di pakasaritaan ni pagayam prima. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, God bless iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Manipod ka ni pagayam tayo nga ador, saan napudpud no anagan, tintay drama itang. Dear Manang Biyanang, inlaklakay ko ti kinamanugal kan kinartag ko. Nasingpat tinatumpungak nga asawa, naulimak. Ngam oray asino mat siguro nga asawa, nukas kanyak ta asawa na, adalat ta tiyempo amapunwan, kat agpatingga ti pasensya na. Rogyak nga rod ti agsalaysay. Oy, Ador, agreeing ka. Ador! Ne, aldaw magaya man. Malampayan na. Kita man ta itsuraon dito'y igit ti kalsada, Ador. Nakausob ka anak kaida dito'y igit ti kalsada. Yes. Nakanganga ka matmaturog. Mangilngilaw tangiwat mau. Anya ngay ta itsuram. Apay, ayan kuya. Ada ka nga ron dito'y igit ti kalsada. Ala, agawitan. Sabay, makatulog akpay. Agawid ka, antay jabalay ti pagturugam. Ay, mangibabain ka nga asawa. Ipagnele, si kamot gayam, sumrek ka. Ada ka din ni Adora kabagis mo dito'y balayaw. Ne, kat no nagkuyog dakin ni kumpare na iti agsapa. Napananda ipag? Ay na, napandamanen ijay piyestaan Mapandalakit di manen makisugal. Ay, awan man nga rudan Ipaabak naman andyan naglakwan mi ti Irek. Anya, apay, inigaman na ti kwarta aya. Ay, awan nga rod ipag. Di na ba't kayat nga ipaigam ti kwarta kanyak? Ay na, awan man nga rudan Sapay kanayon maabak da di akabagis kaw. Pagayat na mutlat ti makisugsugal nga uray kanayon maabak. Ay, nagsakit ti ulok ipag. Lakayan di kabsat mo gamawan latat nagbalbaliwan na. Kanayon kumot abagbagaan nga maawan dengdenggan na. Ay na, nasingpot ka ngamin unay ipag. Ungtam ngamin apaem no kasapulan, bareng mangrik na. Ipag. No pampanoy-nuyam akanayawn, agruam, iso nga ikam iti pagnakman na, ipag. Nasaya at tadakan. Ayan tinaglakwan tayo ti Eric Ador. Ay, awanag, narigrig ko. Naipaabak ko iti sugal ko Di ka aglibak. Ijay piyestan tinagapuam saan? Wag. Umjak nakisugal. Nagbuyak lang. Ayan tinaglakwam iti Irek, kunak. Awan nga road, nariglag. Asas? Aglablabas ka, Ador. Umay ka ditoy. Ruar, surutan nak. Amaya,
Ano tararamidan? Umay ka dito'y ruwar! Ta dito'y tipagisparingan ta, Ador! Darasam! Ay, kapapaindat ang aramidan ma. Nagpigsapay mo tangiwan ma. Awan bibiyang kaw! Uray mangngag ti sa ngalubungan ti panagapata! Kastoy ti kayat mo, Ador! Ha? Ha? Nabayagan na panahon na nagululi makak! Nasingpetak nga minunay kan ka! Ngam ita, Jakon ka ba ilan? Napunwa na kun, Ador! No di ka pa'y lagbalbalew! Gibusa kunti amin ko! Ay, sana! Ay, po, nakakitin. Ay, umay ka. Di ta unag ti pagsaritaan ta. Kitaan datang dagiti karuba. Agkari ka nga ron nga agbalbalew kan, Ador! Tano di ka agbalbalew! Puurak ti balay ta! Agyanak iti unag kabayatan ti panang porkoy ti balay ta! Ay, na. Saan man atila ibagbaga? Ala, uwan. Agbalbaliw ako. Agkari akin kan bakay. Promise. Agbalbaliw ako. Ijakon dagiti bisyo. Promise. Ala, Nana Karing. Nakita mi ti panagwala ni Nana Nelly di Kalman. Nagriyaw-riyaw ijay arubayan da. Apapaan na ti kabsat yo. Husto lang dayjay nga inaramid na. Bareng mangrik na ye kabsat ko, Beya. Nana, aglablabas nga minaw ti kabsat ko. Gaputan na singpot di asawa na. Agrametan nga agbisbisyo. Lakayon ngam sumanursur payla ang amapan agbisbisyo. First time ko nakita ni Nana Nelly anagungot iti kasjay. Ay, husto mo't no inaramid na ti kasjay. Tapno agbutang di kapsat ko. Bareng agbalbaliwaw. Nele, bakit? Adda ko maibagat? Adya day ta, Ador. Kwa, sumurot ako makada parisito. Mapan kami makidaya ijay lugar da bakit na. Ay saan? Agbartag kan agsugal kan tumanan ijay. Ay, awan sugal ijay. Takasaran da ijay. Uray pay. Siguradong agbartag kan tumanan. Di ka mapan. Padasam ti mapan taaga patamanan. Italaang may. Italaang nga. Kanayunam to pa yan. Basta, di ka mapan, Ador. Ay, nako. Sige nga raw. Saan mo saan? Unay ka magtinilay. Itay kapay lang at dito kusina. Ngam di kapay gayam nakalutaw. Pabisina ka. Mabitla day tuyen lakay. Kan kita mamut dagiti waram dito kusina. Di mo pa'y dalusan may. Wen, dalusak to no madamdama dagita lakay. Ay na, bakit aya? Nagluto ka. Igiddan mo din at imang dalos ka dagiti waram dito kusina. Nang rona dito'y lababaw. Anya day tangay. Makapadurman akitaan. Ala, wanan, umayan. Dalusak daytan. Sumanao ka man ako nakon. Kanayon ko mat nga ibagati kastaking ka. Ngam kaslaawan ding gamay. Ala, agawaan. Dali mabisila ka. Maulaw akong itinakaro abisin ko. Anya mo kastoy nga asawan. Ay, agpupuunod manenta saan pagustuhan. Jak pinalubusan na si Murot iti kumpari na. Ay nga mo dahito alatingan. Nagtangkay. Di mo linuto alimbak. Naluto mo ti ko naklakay. Naluto nga. Nagtangking nga raw. Unay gamina na. Sakbay nga adawam ti lutuam. Tik-apam pa'y nga umunamat ano naluto. Nagtangkin to karabasa nga inlaok mo. Day tatarong ti si Daemon taisot nalok nang. Gusto laang matikunak no siyak. Awan pa'y gala sa mga. Kinuray ti inapod. Nakusay. Saan analinay? Gusto laang naluto matikunak. Anya? Naluto nga. Nakusay na eh. Ay, po. Roko da mga milanay pagtiluto ma. Tapno saan ang makusay? Mala, pasensya kan lakay.
Ador, kabagays, umayak man. Ay, tumanon ka kabagas. Ay, lalaki din na diyang asawa kaya. Apay, anyaman ti pagpupuduta mo. Apay nga aburido ka mangkit kita di tabadom, kabagays. He, dahil diyang asawa ka. Di natataribaanin taglaba. Namansyaan mo ito'y bado kong. Ay na, makangagman ka na dyan babae. Ungtak man dekas taunay. Nagbasit mo tin aba, nagtipangungtam kan kwa na kabagis. Ay na, nudak ungtan, agruam na na. Bakitanan, di na mo aramidan na. Ador. Kita mo ato badong na ay, naman tiyanan. Nailaok siguro iti di kulur abado da ita, iso naman tiyaan. Di nakidiam mo, nadandag iti badok ah. Paliwawag na diyang asawa. Paliwawang asasawam mo. Kano nagsingpo ni Nelly nga asawam. Paliwawang ko ng kiday. Naggagat pa'y nga asawa. Una na singpay ka nagagat. No di na talimaan ti trabaho na. Awat serbi na. Ado nga rod ti mga papal kan ka. Tanaulimak ni bakit mo. Saan akas iti daduma dita nga asawa. Ajay laag marmarites ter aramiden da. Kasla ijay ipagtanga asawa ti kabsat da. Ha? Lawat da ijay anay kamang. Jak kursonada ti ugali na. May mayat ni bakit mo tanauli mo. Nagagat pa'y. Iso adi mo ung-ungtan ni bakit mo tanasingpet. Man-mano tikas kan kwa ng asawa kabagays. Masurunak nga raw titikas ding style na. Pasig palpak karamid na kabagays. Nele, bakit? Mabalinti sumurap kiniparidan niyo. Income makipesta, ijay kabangibang a barangay. Ay saan? Ah? Isugal mo man amin a kwarta maon. Inton kwan, maibos tumanan ti kwarta nga igamaw. Italaang, bakit? Ay na! Basta da piyestaan aggagatal ti sakam. Ti kayat mo, mapan ka amapan. Awan pa'y linangan na mapiyestaan. Iso alading itak, no saan ka apalubusan ita, Ador? Alamat din, bakit? Nagpintas ka pa ikat? Ay, uray anyat ibagbagam, di nakmartsukan, basta di kamapan. Padasem ti mapan taagapata, agtalawak, panawan ka. Ador lakay, agninong kan agninang takano iti kasarinton Sabado. Anya, nagkula. The Fred kan Hilda. At to iti invitation card. Kita adanagan ta dita. Nagkuna nga isurat da tinagan ta dita. Ha? He, impakada da pa'y mo't kumanga imuna. Talas todos mo't dagja sa tao. Ha? Naggawan kad nga urbanidad dagja sa tao. Awan babay na. Di ka katagyaman ta inala dataan ng kaninong. No siya, kayat ko. No siya, mandak. Anya, taapay matngay. Ay, gastos lang dahil ta. Siyempre, kapilitan agumatang ka iti regalo. Aramidin damat ang negosyo dahil ta. Rupat kwarta dagita sa tao. He? Unay kan aya. San man akasta ti bagbagam? Saan mat akapilitan ti mangtad iti regalo? Ay nakapilitan itan. Tano di ka mangtad. Ada may ibagada king ka. Ibagada anak kirmet ka. Ay, kat mapantalatan tanalpas matan anay lista tinagan talakay. Nili bagay. Oray umunakan to nga agawid no madamdaman niya. Anya, taapay. Maudi ak. Ay saan? Agidan ta nga agawid. Agawid tanto numalpas ti pangan ken programa. Sumarunoak midla adagos, bakit? Nakita man nga minin di kumparim nga agbartag kayo manan. Agawid tan numadamdama. Di ka agbatay, Ador. Ay. Masapol nga istriktuan ka itan. Tanay, lumaklakay kan, ngam di ka pa'y agbalbalew. Iso nga aganos ka. Nile, agawitan. Ha?
Ne, di tapay nalpas anangan. Basta gawin ta. Ibundaris ko talim sa ano, di ka tumakda dita. Apay manan aya. Basta gawin ta. Wan, sige, mabitla nga ron. Garamping at kagidya babaya. Garatigit ka. Anyat pagkaskas ta am aya adaor. Nagalas man ang tibagbagam kanya kon. Di ko alam, jak na si putan, tinaramid mo. Inagkam ni susi mo. Kun naging narakot kayo. Anya? Ay sus! Anya nga inagkan nga ibagbagam mat. Nagbeso-beso kami laang. Ta syempre, italaan nagkita kami manan. Kan, apay-apagimunam dayjay kat bading dayjay. Uray man bading, talalaki lat ta dayjay. Ador! Adulat ta dagiti bading nga gusto iti babae. Kasla ka lagbibisin iti lalaki. Adak lang arudon nga asawam. Makiin nagagkapela iti sa bale. Sa bale ti agag, sa bale ti beso-beso. Parehas mas lalay ta. Agasim tay ta. Nagdakat ti rupa yaw. Ila, masurunak ang makalagip. Dumanog aksandam. Ay, ala, no di mo nagustuhan tinakitam, ay pasensya kan. Sorry lakay, saan na maulit. Basol dagida ahilda ken friend. Inalala da tapay lang amin, aninong kininang di anak da. Ala, di kan agpabasol. Lipatan mo tinakitam. Ulitag, pasensya ka no nakibeso-beso ak kaniso si Mau. Kasla kayat kung tumangdangran ko stilangan. Ay, ang pupudot manan. Amuklatan di ba kagapo? Basta saan pagbigyan ti asawak iti kayat nagharamidan, agpupudutan. Agam, ano sakon? Tinapatag, sardengan na, dagiti bisyo na. Aray, inta makilas night iti abagatan. Ha? San pa'y aya, ana itabon dyan na tayo ida? Naipuspaon, intun bigat ti tabaon. Iso nga inta makilas night ita. Imunan na iti card mates ta ida. Ay, kastaya. Sige nga raw, taagpakada akin di bakit ka? Ay na, di ka nagpakada, ta sigurado di nakapalubusan. Ha? Ay wala na. Kaano pa ya, pinalubusan na ka? Iso nga libas ka. Kaya anya nga iti ibagawin no ipambarko apapanakbare. O di ibaga mamapan ka agsibog iti mulam. Ag-overtime ako na, kapoy. Sige. Wait. Urayin na tungarudan ija kurbana na pare. Di ka umay di balhay. Tapno di na ka makita di asawa. Pare. Agawin pare. Wala pare, tanay na bartek ka matay. Kasalod na mabartek eh. Nagsasawa mo, nangiti kay alam ta. Pinabakdan di kwarsak. Agawin tanay, awanan, ti arak, naibusan. Itulod ka paray. Ay sana pare. Kabalang di gawin na sisak pare. Kabalam ka na? Gawin Akot ba? Ipag, saan na nagawid ni Ador Iderabi Madanaaganak. Anya, amangan no naturong ijay labayan. Saan na pa ni ijay lamayan? Tako na nga overtime nga agsibog iti mula na. Gamtimat nagawid din. Anya nga agsibog. Kano nakita mi ijay lamayan idirabi makisugsugal. Anya, nukasta. Naglibas manen anapan nakisugal. Ingkalakitaan ng ijay ipag. Tamangan no naturong ijay idirabi Wano saan, amangan no agsusugal dapay lang aging gaita. Auntie Nelly! Auntie! Yang kalador! Apay ni Uncle Mau? Nakita mi iti sirok kirang tay, agas asawg. Natinag kano idirabi Anya, kumustan? Ayan na ngayon. Intaredan iti ospital, tas saan na makapagna, ante? Bakit? Ewanin? Di ako makapagna.
Natukol ka no dito lang, tisaka ka. Wan, kat masapul ka no ama opera. Bakit? Pakawanin na ko ma. Ay, jak amo ti sawakan kador. Kasla kayat ko ti agriyaw itinapigsa. Mapanugak lang. Iswasaanan. Hindi nagsinsinaan Hindi nagpampalawan nila. Kasi kaso nakwan. Tulungan na. Niling asawa. Pagkawanin lang ko ma. Ay, ayatan ka asawa. Kasi agbalbaliw ako. Kapilitan nga agbalbaliw kan tadi kan makakunail loko. Papanam nili ba kay? Ada ka sa rejelaod. Inakman makisala. No kaano abim makit kan saka makisala? Wen, taagas ti dudukot. Maburburing ako dito'y balay. Makabanog ti ada pasyente na. Iso nga inak mamut ag-relax. Agawid ka nga ron anagos, Wan? Depende No maimasak ti makisala. Di uray parbangon kami taon nga agawid. At dadagiti kanem di talamisaan nga abay mo. Gawatem tulat taditan. Pati danom kanagas mo at dadita aminan. Bakit? Napakawan na ka din? Wan, pinakawan kan. Basta di naklapdan iti kayat ko nga aramidan. Takayat ko ti ag-relax. Nakaritak, gapuy tararamidan ta sawak. Ti kanayon na ngay rurwara makikuykuyog kadagiti kukumari na. Gapuy ti daytayng kagumak ti nagimbag. Aging gangayn inutmatlaan na kapag naakmanan. Kat apaman na nagimbagak, impakita kiti asawak ti panagbalbaliw ko. Kat sinulnitak dagiti nagkuranga. Kat ita naragsak kami manen, ngagdandan na. Alakastan, ti pagayam mo, ador. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni pagayam, ador. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose para iti script, ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagngina, iti tunggal maysa.